Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trap Association haga jingalam u Presiden Usamla Gabriel T. Maulong. Kilapan benaban penlong biang yaga jinga kop Roy Khasi, kabla ai kerteng hinyo Trap Idol Season 2. Yaga baon sedang ya ka online audition nadu ka Sautarik mentau benai jeliu arhajar arpawar. Bad ya ki busket nak bentai ki nongjam, kilong lai pawajar tingka, lembat ki sernot ya ki bawan beningkong. Arpawajar tingka lembat ki sernot, nak bentai ki bawan baar, bad khatsan hajar tingka, lembat ki sernot nak bentai ki bawan balai. Bad on ai ship hoteli ki consolation prize. Nak bentai ki jingtip bakham benya pila ban pun ha un number, kendai lai henriu sau kendai hinyau kendai san. Kublai pipero kekerteng jong agade Gabriel T. Maulong ban ngadai u Presiden jong ka Hinyo Trap Association. Ti kumansu perkan mahoni ba mangi nakaliang jong ka Hinyo Trap Association ngila ada ban pelong ya kajia kop Roy Khasi kapa ai kerteng Hinyo Trap Idol season 1 agaba ila job dai samla da pila komti meri group ibadai napo osmet. Ti mata nakaliang jungi ka association ro ngila ada brai bangin pelong biang sasisian ya kajia kop Roy Khasi kapa kerteng Hinyo Trap Idol season 2. Berkandai lutan kijurai kasi, pila menerai kijurai kita pi senahi lani pi komposi, pila aru menerai kijurai juga kita pi cover ya kita nisha. Di kene ka jiko rai kalong kumni ya ka audition bade ka semi final nyat building baka online. Bad ya ki videos ki jompi ki pi rai nyin upload ka YouTube channel ka blai kerteng arwaro pedi. But naki likes but views ni kain like 4%, but naki dong bishar ni kain hinyo 4%. Teka online audition kan sedang nadu ka Sautarik jong ni ubnai araja apuar berkan kut akalai puterik jong ni ubnai araja apuar kamumut ka tarik ka bakado bapin pa ya ki videos ki jongpi kepada nam tak audition kan deh akalai puterik menta ubnai araja apuar perhadian kalai puterik jong ni ubnai nyenu pediang show ya ki videos ki jongpi teka bay registration nam ta ki solo kalong si hajar tingka pada nam ta ki duet ber group kalong ar hajar tingka di kibasa ajit pada syaka semi final yang pentip ya feeling bagi phone calls hakalai tarik upanai naitung araja apuar bangin sedang bangin tap ya ki videos ki jong pi pada jong ka semi final nando ka Sautarik upanai naitung araja apuar barkan kut pat hakakadwai tarik upanai naitung araja apuar bat katarik ke bakado bapin submit ka videos ke jong pi nama ta ka semi final kan deh kakadwai tarik unaitung araja apuar bat nginum pediang syupa videos ki jompi ada pisan ini hadian ka kami tarik ubrai naitung dia bensan bed hapo ka kami tarik ubrai naitung bakala sedit kandai kami tarik ubrai naitung nama ta ki videos joka semi final badia ka result jang ki bandrung syaga grand finale yang seperti baka katsan tarik ubrai naitung arja apuar baka grand finale kanom show online ka grand finale ngin lek no offline ngin lek live hapo hall ya ka bangin seperti BPH ingin pelong ya ka final di baka final kandai hakashi polterik ubanai nailur arajar arpuar batsai singan on baka final kandai online ka final kandai offline ngin pelong hapo hall live band bakandai hakashi polterik ubanai nailur arajar arpuar tiki prize namata kinong job kinong kumni kibayo first prize kinyo live hajar bat ki sernot kibayo second prize kinyo arpo hajar baki sernot baki bayo third prize kinyo katsan hajar baki sernot bakin dan ru shi polterik ki consolation prize te bapi tapi kuah bentip kampanya susu pila phone hau number kendai lai hinriu sau kendai hinyau kendai sansan sai sin anong kendai lai hinriu sau kendai hinyau kendai sansan but yaki videos ki jompi nam tak audition ru pila ben pa hau ni hiu WhatsApp number bangala omentan ti tangkini kinte bakinjat hi nakalian jungi ka Hinyo Trap Association ni ai ke chikit boket riang ni pi ki ban sai shimanta kan ni ka jinga kop Roy Khasi but gikit bok riang ro ba pinya le pha khanang ba pin poi saka thong ba pin yo ro ya uswa jang jin jam ta kini kite ba kin jati kublish